Studenti Fakulteta islamskih nauka od četvrtka 15. pa do petka 23. maja provodili su humanitarnu akciju pomoći stanovnicima poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini. Mnogobrojni građani Sarajeva i drugih BiH gradova preko Fakulteta islamskih nauka pomogli su darivanjem hrane, vode, odjeće i drugih potrepština te novčanim uplatama. Konvoje pomoći studenti su otpremili u gradove Maglaj, Žepče, Željezno polje, Kalesiju i sela oko tih gradova, a na putu je i pomoć za gradove Bosanske Posavine, Orašje i Brčko. Do sada su vrijedni i humani studenti Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu prikupili oko 15.000 konvertibilnih maraka za ugrožene stanovnike naše zemlje. Ja sam iz Magleja i bio sam od samog početka upućen u tu situaciju i jedini način kako da pomognem svojim ljudima je bio da pokrenemo ovu humanitarnu akciju prikupljanja sredstava i mi nismo zaista očekivali ovoliki odziv stanovnika Sarajeva i studenata koji su pokazali svoje srce. U ovoj situaciji zapravo želim kazati da je najmanje nama sada potrebno da govorimo o tome da je ovo Božja kazna, da smo svi to mi zaslužili, da je ovo upozorenje zato što smo mi loši i slično. Naša intervencija u ovim trenucima svi nas i naša humanost je najbitnija. Ako bude kada sve ovo fino završi, kada pomognemo ljudima kojima je naša pomoć potrebna, tek onda možemo se osvrnuti na to i kazati koji je razlog zašto se sve ovo desilo i gdje je naša uloga u svemu ovome. Ja se i kao bivši student, ali i kao profesor ovdje na fakultetu želim zahvaliti studentima što su ovako brzo reagovali i sve nas ovdje u stvari aktivirali i moram priznati da je sjajan odziv. Sjajan odziv je i profesora i studenata, bilo je i naših džematlija i naših prijatelja, komšija ovdje oko fakulteta, tako da ja mislim da je ovo jedan dobar signal svima nama da smo senzibilni spram ovih dešavanja koja su nas pogodila.